sa kumadaya to, dahil paglakwan ti Masetas, tumrek kalabat ti Dagtan. Taon 2009, ray kadwapulog iti inem iti aldaw iti Pebrero, agarot ala 1:20 iti aldaw. Nasarakang timay sa nga bangkay iti babae iti mismo nga lugar. Ama ipagarot nga narames. Adda isuna iti umuna atukan iti Kuleo, amanagan iti Mary Ann Flores sa nga pulog iti pitong titawen na nga agtay iti barangay Bayubay Norte, San Vicente, Ilocos Sur. Sigon iti inisyal nga investigasyon ng parwar iti kaming iti Philippine National Police ti Ili Asal Ildefonso. Agarop alas 8:30 iti rabii, sakbay amasarakan iti bangkay ni Flores. Ket tinagas iti may sa alalaki, amanagan iti Michael Donato I. Peralta, gaag na iti barangay Nambaran, Santo Domingo, Ilocos Sur. Iti pagtaengan iti lolang ni Flores, anakalugan da iti motorsiklo, nga daan iti plate number, nga Oscar Echo 3146. At ita niya nagturong da iti Puerto Beach, nga masarakan iti barangay Kalayab, iti metlang natakamat nga ili iti Santo Domingo. Kalpasan na, nagturong nga rod ni Donato, kiniti biktima ani Flores, iti may nga kubo abalay, amasarakan iti barangay Bungugong, asidig dito mismo ang nakasarakan da iti biktima, nga nagsagrap iti naduma-duma nga donor iti parte iti bagina, nga mapapati nga rason iti panakatay na. Maipapan iti dito nga kaso, aldaw mismo ang nasarakan da iti biktima, impakamo dagiti kaming iti kapulisan ti Ili Asal Ildefonso, nga iti may tudo nga sospek, ket iti mismo nga dati nga boyfriend ni Flores, ani Michael Donato, kadwa na met lang iti data nga kanito. Kinadan iti kustodiya iti municipal station, iti San Ildefonso, iti suspect ani Donato. Pebrero 27, sa marunong nga aldaw, sakbay amasarakan da ni Flores, iti kaunasan. Napilaan iti kaso a murder, kontra iti may tutudo ang masuspetsa ani Donato. Iti mismong opisina, iti provincial prosecutor, iti Siyudad Tibigan. May isang lalaki tinagtestigo kontra kiti suspect ani Donato anang paniknek nga napan na dinagas iti biktima ani Flores. Iti pagtaingan iti lolang na amasarakan iti Bayubay, San Vicente, Ilocos Sur. Kit daw nga ro ti testigo nga saan nga maipakita iti ropa na para iti seguridad na. Di damo na sir. Kung ibagat nga mapan ko i-check the schedule ko di Jollibee. Tapos nangagdete kasinsin ko. Kunana kinyakit. Umay ka lang makilog ang kinyakonte, dagas-daga ko, sir. Hindi ko inuray da mo lang, sir, tayo tulad da mo lang dito pag-awawidan. Di ko naitulodak, naibabadak dyan ti motor. Makita na doon kasinsin na nga napasungadan na sumot doon pinang pataray ni Michael Donato dyan motor. Si marunong na kasama. Pimanaw doon. Di ka tetext ko, ito yung kasinsin ko, sir, ka puerto ko na sir. Kaya yan da. At nakadinigog pagka di kasinsin mo, nga noon niya tibubrahin da Puerto? Awan mo, sir. Anda ka nag-ininom or ano? Nag-iinom da ka no lang, sir. May tama nag-inom iti, sir. Yung nangala dati ko, ti may nga GSM Blue nga bati. Kaya di ko stang agin inom dami lagta, sir. Hindi, magpatpatangin, di ame mo yung pagpatpatangan da iti, sir. Sir, pag dami lang ita, di da pinaibos da di ininom da nga GSM Blue nga bati, sir. Di lang Michael, sir, ti amam mo. Sir, siya dami nga nagawid, sir. Imbaga dami nga dito tinaginuman da, sir. Sir, nga mamano lang umay, nagado mo umay. Nagpanalata, sir, ta dito yung uminuman da nga iti, sir. Awam me sir, awam me timpakpakita da nga dakis when no sing-sing nung bakda idi sir, awam me na siya adami nga pinmanaw idi sir. Di Gabino Pilyen, 75 iti tawen na, iso ti imuna nga napan na nagpatulungan iti suspect ani Donato. Kapo ko nga, kasi gakanga data silaw ta nga to. Nya po ya, timay ko na, paiko ko na, pangasim ka di ata, may nakamtulungan. Kiraja kadwa dito daya ta nakainom kami kapang kumak kami agin na nakita ta yan ti kalapaw kunana ke sakam ko mapanjabungro kunana apaya kuwenta di kalpasan na day di tagid-gid na kadwa nga babae ketatan
Adda imay nga nakapaslait ni masidag. Tata, kiti ko na apay ta tiamok na saya, dayi ay na dijay. So nga, bimangunak nga napan ng sabat. Idi sabtek ko man diyan ti Ruar de Kalapaw, pinati na mo dati kung muna tagdardara na ito na. Apay nga rodeng, so nga timarayak ko na. Kawin na takadwa mong nga rodeng, napaati dijay. So nga pang-asim kadia, lolo, kunana, tada intakad tulungan na, radya kadwa. Rabi imutan na kung nakapsuta ko siya. Apay taga-ano kakadi, kuna taga Santo Domingo ak. Kung takalpasan na radya, idigpat-patang kami lan, apang asim, hanid ka talawdag patulungan ka digiti patuyin, tanod dito laod, kuna tungugong. Kakuyugan na kadia, kuna naman ay haan. Nakapsuta ko, nakapoy pinagkita, barok, natirabi ko na. Hangag kabayag, lumabas si patrol. Katata, ni patrol na itan. Ang paraing mong kunaksitad dati Ruar, pinara na kasta nagsardeng. Katata, napandiyayin munan. Apaya, pangasiyo kadia, tulungan na kami. Tata, napanla ko si Marunon. Rimor na di may sa pulis, tiamok na di amamu nga pulis dito. Kumanting, pangasim ka di abarog, tulungam ka dati magpatulong ako na. Apaya tata niya natin napasama. Diyak amo, tadakan mo makadwa na nga nabarte. Dito'y nabarte na din ti Kalapaw. Kaginin na nada, ti kunana so nga imay nagkamang dito, tadakan ng patit kanya na. So nga, katatakalpasan na dayay. Tingaro din, may kadaglugan ng tamapancho kitain, dayay ko na mga kadwam. Kung ipatrol na pandan, nagpadayadan. Katatakalpasan na dahi di, nabaybayag sa dalimabas, ang damo nagununi kanya ko. Kakalpasan na kabigatan na, imay manin dahi pulis dito yun. Umay ka man tata, tabigigam dahi iskupita nga napito umil sinuking kwa kung ano dahi pulis. Apaya nagdanasarakan yun. Amir na sarakan da natay ng dato'y iskupita at dadiyay. Kuna nakitata, napan na ko na. Katata, dumangputa kidayan ti Kalapaw, ngayon dari puli, kindayay nga maker nga Donato. Katata, ada kadwada nga babae. Kati ko nakapay na kong nagyanam di rabiya. Kada kamutin, yakad ko na, tiamok iso. Hanga iso, tata ko na iya puli. Dito ko tinawagan na lang dirabi nga may nga babae manin. Nga bulpurin na manin, kunada. Ay so, kuna. Gusto na dahil diti kuna kun yang amamu na sinutikin ko pa datang iskupita, jakad kuna. Ngaro din tata, ngomong mo, tuntunan mi kunana. Ni kontra mo ito na ti palawag na tilakayin kunana. Tata, kalpasan na kaya. Antay gabi kan ta pantay datag dati interview. Ammo da din na kung binaliwan da dati kwa. Interview ta dai di talawag ko nga damo nagpirma kida di kapamintuan ha ano. So nga nangaramid da nga tati kwa. Tami kontra ko nada. Ngem no talaga nga agsalud dan tulat ta kanya kumajay usgado ay kada di apod no ti saud ti sumatig paiso. Nakong Ato piti intay maamuan, iti may ikadwa nga paset, iti programa tayo a police files. Iti intay maamuan. Noan niya iti gusto nga rason, iti panakatay, iti biktima, ani Mary Ann Flores. Babae iti autopsy na. Kaya noan niya iti makuna, dagiti dadumapay nga testigo, maipapat iti daytoy nga kaso.